umukino ubutegerejwe cyane nagize amahirwe kujya mu gihugu cy'Ubwongereza icyo gihe nakurikiye umukino wa ikipe ya Arsenal yakiriye Manchester United. Ikintu cyantangaje ikipe ya Arsenal yatsinze Man U ariko mu nzira twanyuzemo abafana b'ikipe ya Arsenal bagendaga baririmba Tottenham mu cyimbo cyo kuvuga ko batsinze Man U bo bahaga ubutumwa ikipe ya Tottenham. Mitambaza umuntu ni ukubera iki arambwira ati rero buriya mwebwe mu Rwanda usanga mufite abafana ba Arsenal ba Man U nibo benshi ariko mu Bwongereza ikintu cyitwa Tottenham Arsenal buriya ngo ni indi level ku buryo North London Derby haba hashyizweho umutekano ku rwego rwo hejuru bitewe n'imyitwarire y'abafana b'aya makipe yombi. So iyi weekend Arsenal yashimangiye ko ari ikipe ifite gahunda uyu mwaka nyuma yo gutsinda Tottenham ibitego 4 ku bitego 2 nyuma yuko ku minota 36 Trossard yafunguye amazamu ni igitego cya mbere cyari na cyiza cyabimburiye ibindi kuko nyuma yuko Merino bamuhaye umupira hagati mu kibuga yahindukiye ariko navuga ngo biriya umenya ari ibintu uraza kutubwira nimba ari ibintu byitorezwa mu myitozo kuko urebye uburyo Trossard yagiye ntago ari par accident yacomotse muri defense y'abakinnyi w'ikipe ya Tottenham yiha intambwe imbere mu izamu ubundi Merino ahitaransa umupira urenza abamyugariro atsinda igitego cya mbere ku minota 41 mu gihe Tottenham yari ifunguye. Igitego cya kabiri cyahise gitsindwa na Mr Eze umupira rahawe na Declan Rice hanyuma rero ku minota wa 48 hanyuma igitego ku minota 55 ikipe ya Tottenham yaje kubona igitego ariko ni nyuma yaho ku minota 45 n'ubundi na gatandatu Eze bakinjira mu kibuga yatsinze igitego cya gatatu umupira yahawe na Timba hanyuma Richardson atsinda igitego cyiza rwose atunguye umuzamu ibitego bitatu ku gitego kimwe. Umunota 76 ibirori bya Eze byakomeje kuri assist yarahawe na Trossard hanyuma ku minota wa 76 nibwo yatsindaga igitego cya gatatu kikaba icya kane muri rusange muri umukino urangira gutyo ari ibitego 4 ku gitego kimwe cy'ikipe ya Tottenham. Arsenal ni ikipe yabaye nziza as a team mbere yuko tuza kuganira ku mukinnyi ku wundi ibyo ugiye kutujyana bitugeza kuri amakipe agejeje uyu munsi ayoboye bikarangira yegukanye igikombe cya shampiyona. Ayo makipe yabigerageje kuko ubundi tukiganira ngo Arsenal yatsinze ahubwo amaso yose ari kureba ngo Arsenal izagerayo itware igikombe cya shampiyona. Ikipe yabigerageje yarimo ikipe ya Manchester City saison ya 2013-2014 icyo gihe yatwaye igikombe n'ubundi umunsi nk'uyu nguyu irusha ikipe ikurikiye amanota 6. Man U yarabigerageje 2002-2003 hanyuma icyo gihe yari imbere amanota 8. Arsenal yarabikoze 2-1-2 inyuma yaho hari Liverpool irusha amanota 6. Man U bikora 9-6-9-7 inyuma yaho hari Newcastle irusha amanota 8. 9-2-9-3 Manchester United yarabikoze umunsi nk'uyu nyuma yaho hari Norwich irusha amanota 6. Ibihe bya Arsenal byageze ushingiye ku mukino kinwaga ku munsi w'ejo rugaje. Birashoboka ko uyu mwaka waba ari umwaka w'igikombe ku ikipe ya Arsenal. Ndabishingira ku bintu biri kugaragarira mu mikinire yayo ariko nkanabishingira noneho no kumvugo iri mu kugaruka muri groupe yabo. Thierry yakoresheje amagambo akomeye nyuma yo gutsinda iyi match umwe mu bakinnyi bakomeye cyane babayeho muri Premier League ndetse no muri Arsenal igihe hari tifo cyangwa byapa binini cyane biba biri muri stade abafana ba Arsenal bari bakizanye cyariho amashusho harimo abasore nka Sol Campbell wanyuze muri Tottenham nyuma za muri Arsenal hariho Thierry ari kuri icyo cyapa kinini ni igifoto kinini bari bakoze hariho abasore nka ba Magrayesh bubu hariho ba Bukayo ba Odegaard hariho isura ya Tony Adams hari abakinnyi bagiye batandukanye mu biragano bitandukanye bandika ngo the Arsenal these streets are ours. Ati iyi mihanda ni yacu bashaka kubwira abafana ba Tottenham ku ikipe ya Arsenal ari ikipe iyoboye umujyi wa London cyangwa se ari yo nyirumujyi bo ari nk'abashyitsi n'ubundi bazahora munsi ikipe ya Arsenal. Thierry rero nyuma yo kubona iki cyapa yavuze amagambo akomeye ari yo akubiyemo ingingo ya mbere ngiye kugarukaho. Yavuze ngo Arsenal mu myaka yashize bakoreshaga ijambo rivuga ngo trust the process. Ubu ngubu ngo ntabwo ari ryo Arsenal ikiri gukoresha. Ubu bari gukoresha ijambo rindi rishya
rivuga ngo it's happen. Noneho nunareba hari ifoto iriho abakinnyi ba Arsenal barimo Magalhaes, bakabamo umusore Martinelli, bakamo Calafiori ndetse n'umusore Zubimendi, bari bafite Declan Rice, ni bane bari bafite nanone nabo agafurari kanditseho ngo make it happen, reka dutume biba. Bivuze ngo it's not believing in the process, it's happening. Mu magambo ya Thierry it's happening gute? Ubundi iteka n'ubundi Arsenal yagiye ba close nka gutya ikaba bugufi tukayibona ko bishoboka ko yatwara igikombe, ariko ikagera igihe ikanyerera ukabibona ukabona yuko uwo mwaka ushoboraga kuba wabo n'igihe cya Leicester byaragaragaraga Leicester twara igikombe. Hari n'imyaka ba Fabregas na ba Van Persie na ba Nasri bapusaga Ferguson bakagera nko mu kwa kabiri ari abambere, ari kubona amanota y'ikinyoranya ari nk'atatabiri, none bihurira Ferguson agahita batsinda agahita bacaho bagahita bagenda n'undi mani ikagenda kabatwara igikombe. Kuki ingingo ya mbere yuko bishoboka turi kuyivuga nona? Yego, kuko hari nk'umuntu yisandika kuri channel ya YouTube ntaguciye mu ijambo atuga muravuga ibyo mubyibuka ko journita ku itariki ya 30 bagomba kuzakina n'ikipe ya Chelsea kandi hagati yaza bacimo Bayern Munich muri Champions League. Yego, ikintu cya mbere gituma Arsenal yagira icyizere, Arsenal nabisubiramo ko ariyo kipe iri balanced kurusha izindi zose muri Premier League, kurusha izindi zose. Effectif ya Arsenal ninjoro nakoze umwitozo wo kuyipanga nayisanganya abakinnyi 25 bo ku rwego rwo hejuru. 11 ba mbere mu ikipe yanjye baba barimo Raya mwizamu, afite aba defenseur barimo Timba, Saliba, Magalhaes, Calafiori inyuma. Abatatu bo hagati baba bari Zubimendi, Declan Rice na Eze, ndavuga yanjye. Yego. Abatatu imbere nakoresha Trossard, Gyökeres na Bukayo Saka. Abo 11 basimburwa na mwizamu Kepa Arrizabalaga, inyuma Ben White, Hincapié, Mosquera na Skelly. Batatu hagati Nogard, Merino na Odegaard. Batatu imbere Madueke, Kai Havertz na Martinelli. Abo ni abasimbura. Abagira abandi batatu baba bari mu ikipe ya gatatu ariko bakoreshwa, abarimo Ethan Nwaneri, barimo Gabriel Jesus, harimo n'abamwana yitwa Doman, agasore gato ariko kaza umupira mwinshi. Ikintu cya mbere gituma ikipe y'umupira w'amaguru igira icyizere ko ishobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kikagerwaho no kugira ikipe ikomeye. Arsenal ifite abakinnyi babanzamo bakomeye, ikagira abasimbura abakomeye, ikagira n'abakinnyi bakwifashishwa ku yindi myanya. Navuze batatu bashaka gukina imyanya itandukanye nabo beza bakwifuzwa handi. Ikintu cya mbere cyagwa Arsenal cyanahetsa ni Makipe arimo za Man City mu myaka yashize no kugira effective ikomeye. This time around bafite ikipe nziza. Noneho iyo umaze kubona ko ekipe ifatika, ikibazo cya kabiri kiba ngo ese ni gute bakina amagra rendezvous match nini harimo nk'iyo yo muri weekend ya Chelsea umuvandimwe yaratubwiye. Yego, well ntitwibagirwa ko Man City tugeze hano imaze gutsindwa 4. Ntitwibagirwa ko Liverpool yo ntidushobora gukora match imaze gutsindwa imikino 6 ikurikirana. Ntitwibagirwa ko Man U imeze nk'umurwayi iri kuri serum ejo irakira bugacya yarembye. Basi sura yibara kuri iyo high table. Ndashaka gufata muri aya komeni. Ntitwibagirwa ko Tottenham iza mu cyitwa Soccer Top 6 yariye 4 yashoboraga kuba kunarenga. Ikipe yagasigaye ihagaze ni Chelsea, and consistency iri mu bana bayo twese tuzi bigaragaza Arsenal nka hariyo kipe yonyine yakwizera kubihagaze as it stands now. Niki kikubwira ko uhagaze kurusha abandi? Na amagra rendezvous. Grand rendezvous Arsenal yazitwaye imiti. Arsenal yatsinzwe na Liverpool, Arsenal inganya na Man City, Arsenal itsinze Man U, itsinze Tottenham. Muri zazi ni twita Soccer Top 6 yasigaye ikipe imwe yitwa Chelsea. Bivuga ngo muri enye bamaze gukina batsinzemo 2, banganya n'imwe batsindwa n'imwe. Yego, za top 6. Za top 6. Apari ko baratsinzwe na Liverpool na ikipe yari batsinda muri Premier League. Niki kivuga ko Arsenal ari nziza bitari iby'amagambo, bitari bya bindi ngo hari ukuntu abantu boro bayitega kantu ngo buri mwaka.
Arsenal niyo kipe aka kanya tuvugana ifite meilleur attaque, ifite ibitego 24 inganya na Man City. Ikaba ariyo kipe ifite meilleur defense kuko niyo yonyine yinjijwe ibitego bike 6, iyikurikiye yinjijwe 9 ni Crystal Palace. Yego. Bishimangira cyangwa bisobanura iki? Bisobanura ko ufite solution mu gusatira izamu no kuryataka. Umupira nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera umwami Yesu ukabyemeza umutima ukabyatuza akanwa kawe uzaba ukijijwe, uzaba ugiye mu ijuru. Si formule zindi. Umupira ni principe ebyiri, attack and defense. Ushobora kubikora neza uri umukiranutsi, igikombe bugikwiye kugitwara. Nagiye muri parametre y'ikintu cyitwa match nini kuko zabaga hindrance kuri Arsenal mu myaka yashize. Ari nayo mpamvu statement yanjye izuzura neza koko Arsenal, koko Arsenal niba ushaka gutanga message nkuko ayitanze utsinda Tottenham 4 nyuma kumenya ko Liverpool na Man City zatsinze, uri deplace kwa Chelsea iki cyumweru. Itariki 30 z'ukwa 11 zishobora kurangira get me well iramutse itsinze Chelsea, isize Chelsea amanota 9 kuko irusha 6 ugayisiga 9, isize Man City cyo gihe amanota ayiri kwirusha n'ubundi ubu ngubu 8. Liverpool yo yaragiye singira ni 11. Bivuga ngo nubwo abantu bajya bavuga Pep Guardiola yaravuze ejo bundi ngo ngo igikombe cya Premier League ntigitwarwa mu kwa 11, nibyo kuko habakira imikino myinshi ko bazabakira imikino 13, ubundi ubu hasigaye imikino 26. Yego. Aravuga ati ntago igikombe gitwarwa mu kwa 11, ariko nanone hari abakiva mu kwa 11. Bivuga ngo ibimenyetso by'ugitwara bizaba bitangiye kugaragara kuko Arsenal imaze gukina za zindi twitwa so called top 6 ishobora kuzaba amaze gushyiramo byibura imikino 3 ku bakeba bose. Kandi abo bakeba bose ikintu bakabaye bayitsindisha ni ukubitagira abakinnyi bakomeye kwa kuvuga ngo Arsenal ivunikishije ifite ibisubizo muri effective byatuma ikomeza gusunika uko imikino yiyongera kuko mu kwa 11 Pep niwe uvuga ngo hari phase ya Premier League yo kubanza gukina bakajya muri international break, iyo bagarutse batangiye gukina imikino myinshi Champions League ndetse na championnat na za FA bagiye kuzishyiramo ubu ngubu. Imikino itangiye kuba ibiri komeye buri cyumweru ngo nibwo amakipe atangiye kugaragaza intege nke. Ikigusunika ni solution ziri kuri bench, ni Arsenal ifitemo nk'igisubizo. Ari nayo mpamvu buhibazwa bati ari Martin Odegaard na Eze ninde muntu uzajya ubanza nyamugenzi nashyize rwose kuri Instagram yanjye. Navuze ngo twemeranye yuko Eze ari munsi, twemeranye ko Odegaard ari munsi ya Eze. Abantu bakajya mu manalize baturabona umwe adufasha control tempo y'umukino, uburyo bw'imikinire, uburyo wakinisha abagenzi be, ariko bakibagirwa ikintu kigufi. Umupira abawucuze bawutekereje bagamije intego imwe, intego nyamukuru ituma abantu babyuka bakajya gushaka akazi ni ukugira ngo babeho neza, ntago ari ukugira ngo bagire amafaranga. Abantu babyumva nabi kuko wagwereza amafaranga wo muri Zimbabwe nta forex biro iri hano ntacyo byagufasha. Dukora kugira ngo cya kindi baduhaye nk'igihembo tugitransformemo kubaho neza. Ko hari abibabaza kandi bayafite ubwo ntibazi nyine icyo baruhira kuko yabare bazi ko bazapfa n'ubundi bakabaye batibabaza. Uba ukora kugira ngo ubeho neza, nta kindi ukorera. Rero iki kintu cyitwa gukina, ukina kugira ngo utsinde. Yes, ushaka kumwe ngo Bukayo Odegaard yamufasha guprepara ibitego, ariko warundi ukubwira ngo ndenga icyo nge nkabitsinda. If someone can score a goal 1 2 3 kikaba ari igipeti kidesida amamatche gifite ziriya force mu maguru gishota kuriya, ibyo byo kumbwira ngo undi ngo arabanza ngo agasikana ngo agahindura ijosi ngo nka kumwe kwa Xavi ngo akayifungira mu moso ngo agakora triche ngo akabeshya ngo agatanga baro ngo akayidekara kumane kwa Bukayo ngo akaridinga. Shaka ibisubizo bituma Eze yibona muri 11 ba Arsenal. Ubwo nuzuza statement yawe Eze amaze gutsinda ibitego 10, yatanze assist 8. Ça veut dire ko amaze kugira uruhare mu bitego 18 muri bya 20 na bingaye bya Arsenal imaze gutsinda. Umaze gutsinda aje ryari ko yaje nge mfunzwe ko ari mu kanya ndi kubyibuka. Eze yaguzwe nge ndi muri gereza rwose ni nko mu kanya ni nkejo bundi ndikubibona gute nikanzemo ni mu kanya bishize ejo bundi. So hari abantu bumva imibare bakajya ngo Eze amaze nka 7 muri Arsenal. Eze n'umukino utaratangiye championnat muri Arsenal
match ya mbere yayikinye muri Crystal Palace. So ntiyageze n'umwanya wa pre-season ibona abandi bari kuvuga ngo urabona ngo Seki ngo uriya mupeti ngo Alexander Isaac ngo cyamugoye ngo niyakoranye nabo pre-season ngo adaptation yaramugoye ntigisaba ibindi bintu cyabaye muri academy yavuze kibari rejected yajya muri Spurs yajya he ntibaramufata kugeza ubwo yibonye aravuga ati hari umunsi umwe ibintu nzabikora ikikwereka ko uyu mupeti ari serious. Atsinze hat-trick ibaye iya kane muri North London Derby. Izindi hat-trick wumve yatsinzwe n'itwa Teddy Drake yatsinzwe mu 1934 yakinaga muri Arsenal. Uwitwa Terry Dyson yatsinzwe mu 1961 iyaherukaga n'uwitwa nawe yari Tottenham. Uwitwa Alan Sunderland wa Arsenal 1978 nawe yaherukaga gukora hat-trick. Ebereceze atsinze igitego uyu muhungu w'umukristo cyane buriya muramubona apfukamye asenga. Atsinze ibitego bitatu bihita bishimangira yuko n'abandi bakinnyi bakomeye babaye muri no kipe ya Arsenal muri mu batsiriyari kugira ngo bahane Tottenham bihanukire gutya biragoranye. So Arsenal rero kimwe mu bintu bikomeye yakoze ku isoko nicyo ngicyo nyine yagiye ishaka ibisubizo ku balance squad biteza impaka ku basanzwe babanza mu kibuga. Abantu bavuye muri bya bintu byo kwifureba ikintu cya comfort ngo nje mbanzamo nta gishidikanywaho. Ubu kapiteni wa Arsenal haribazwa ngo yakina ntiyakina, ni kapiteni. Merino akina 9 akabwira Victor avuye muri Sporting ateye ubwo akavuga ngo akubundi yakwiye kuba mbanzanyamo. Arsenal igeze ahantu umwana witwa Skeri yakinnye retour yasezishize Karafera yavuga ati ishyano ringuyeho umwana w'uruhinja imyaka 18 anyweye mu kibuga arapusa arongera yigeza yakana akabwira ati banza usubire hariya kuri bench bitekerezeho neza. Arsenal iravunikisha amagara yes abantu ngo hajyemo inkapi cyangwa muswera ukumva washyiramo wese ufite ikizere. Icyo rero twavuze kibanze cy'abakinnyi nicyo cyangwa icya kabiri nuko ukina imikino ikomeye kuko imita benshi n'ubundi muhurira kuko mwaragiye muyikora neza.